Dalan, kinapudno ken biag. Naimbag nga orasyon ng papagayan. Inda ibasa ti Hebreo Kapitulo 13, versikulo 5. Di kay agagom iti kwarta, mapnag kayo kuman iti adda kada kayo. Takino na ti Diyos, di kanto panawan, di kanto baybayan. Papagayam, intay denggan ti may sapay, apakasaritaan, ama itampok dito'y programa tayo. Dalan, kinapudno, ken biyag. Nagadumot ng ti bisita ni tata. Gagayem na amin dagita anak ko. Dagiti daduma, pasaheros na. Adapay awit-awit da arig regalo. Iso asaan kami anarigatan anaghanda. Tasikan tinaggatang ka dagiti mailuto anak ko. Ada ka di manok, kas kada natin. Nakayayatan niya, nana. Senior citizen ni tatang mo. Ibagbagak nga rod nga ipasublat nanti pa nag-drive nga iti tricycle. Kaya't na nga ipasublat ka ni Cesar, ti tricycle na. Ala, kasarita yuman kiti anak ko. Ngamin, kaya't kon nga aginana ni tatang yo. Tani, lakayon. Aldaw gaya man. Nakaluto kan? Unay mo ta pa nagri-riing daytan. Alas Jason. Di nakbat nga minan rining. Kunakkan ka mapan mo kasarita ni tatang. Tasublato mo ti tricycle na. Duwata mapan. Kasano nga rudmot nga ramidak dayta, kat dinak mo't tulungan ka dagiti trabaho diti balay. Siyak mo't amin. Bigat nga ngiwat ka manan. Awan pa'y inanak mo't. No saan ka gisuro. Ada kang trabaho diti balay. Anya, ket ni bakit kun aya? Agsukat kan, tamapan mo kasarita ni tatang. Wanan. Sige. Isaganang marudan ti pamigatan. Mabisina kon. Guwapo mananda ito'y tricycle kun Tatang! Cesar, nasaya at tadi magas ka dito'y balay. Imbaw nak ni Mel, tatang. Tapay, Adan sa kanon nagsaritaan nyo. Ngay pasublat mo dahita tricycle mo kanyak. una tayo pilit ni nanang mo kayak ka nun. Katrumbang adituyak la ka no balayan. Kanayon nakngarod nga apain. Iso, wen, kunak man langan. No kasta. Siya kung timang ipasada iti tricycle mo, tatang. Ay, katuan No kayat mo. Ngam na Isimpam dagiti papilis na. Ken adalisin siya ngagmanihaw. Ha? Ay, awan pa yung harod, tatang. Ay, nasken nga adalisin siyam. Sige, ilakad ko to. Sasaya atam. Tanay. Day to'y apanagpaspasadak. Isaw, ti pinangbiag ko iti pamilya. Gapo iti anos kaw. Napagturpos ko damel kandag iti kakabsat na iti kulihiyaw. Nagadulakit din na yung ibagbaga na dahito yung alakay. Likturan nakmanan iti GMRC. Inayagan mo't ang amin ti agpandar. Inayadak mo ta. Naungur lang. Daan nga minan dahito yung motor. Asikasuan pa'y ti lisensyam sa kagpasada. Maan ano ko man no awan lisensya ng agpasada? Ay, di kagar arami di timadi, Cesar. Inan-an na dan ni tatang ko tinagan na kas tricycle driver. Iso nga ado timang respeto kan kuana. Adulami. Anya? Nasaya at mat, tempasublat mon kini Cesar, je tricycle mo. Ibag lang nga da pagbisian namot Kun mabiyag tamutan iti pensyon mo, lakay. Ay, kin mariknak ket agkapsuta kon. Talakay kamutan. Kay sumait. Naimbagkit di at empasublat mo kini Cesar, je tricycle. Tapno matulungan namot ti asawa na. Ay, kaun Agam ti pakadanagak. Kaslasan mo't nga ipapati ni Cesar ti panagmaneho na. Anya ti kayat mo asawan. Mamangan no baybayan na nga ti tricycle. Sayang mait, nukas jay ti aramidin na.
Ne, si kamot yun ang ipasada to'y tricycle ni Mang Romay. Wen pare, Apay, saan ka din ngagpasada ni Mang Romay? sanon. Kasta ka day? Impasublat ng kanyak daytoy tricycle na. Saan ka di asikat ti asawa di anak na? Animel? Wen mat, siya. Ah, Dito'y ganti pagpilpilaan. wan pare. Sayang ano saan ngagpasada ni Mang Romay? Tapay mat. Nabayag nga iso ti Toda President mi ditoy. Nagulo kami idi ditoy. Aglalaban kami. Ngamgapokin ko na ornos mi ti bagbagi may. Ado at igagayam ni Mang Romy dito. Am mo pa'y dagiti politikaw. Nadikit da ni congressman. Daytoy lang tinapasadaan. Wen, Nagbasit magtan. basit ti pasaheros ita. Kan adugayam ti tricycle. Agi inagaw kami ti pasaheros. Malagip ko ni tatang. No iso ti agpasada, adu ti mapasadaan na. Gumatang tumutan ti bagas kan masida. Oy, Mel. Di nakman ikumpara kini tatang mo. Cesar, Sabali ni tatang mo, sabali akmat. Marurudak to lang ata. Awan lakit agsao ka. Ni tatang mo. Jak kayat nga ikumpara na kenkwa na, ha? Pasahit, Uncle. Kurang da ito, eh. Ne, estudyante ya, Uncle. Kitaan nyo, kat na naka-uniform at. Nayunam da ito, eh. Adayo tinang ituludakan ka. Anya? Nayunam. Naginamat tan. Sa anak to nagluglugan dito yung tricycle mo. Di saan lang. Apay, si kalang ay ati pasahero. Ado tinapasadaha kita. Ay, mapanak man kit di makipatto. Isugal ko man kit dito yung napasadaha. Dagparpara. Tsak ilugan. Mapanak kit di makisugal. Total, adon to'y napasadahan. Nagadulakit din aya dagiti tricycle nga aglabas. Talaga kasta. Agpara taki din iti pagluganan ta. Kain taman alayan ti pensyon ko. Wan lakay. Ne, aguray ka, lakay. Apay, Kita day chay. Kaslamot ni Cesar jay makipatpat to di taparadaan. jak unay mabigbig. Diyan ti parak man. Mabit lang. Aday ta. Nanay. Nagpaisaw. Ay, awanag. Nalabit nga isugsugal ng ginapasadaan na. Amo nga tati anak ta daytoy nga aramidin na. pangip-ipanam aya tinapasadaam, Cesar. Apa niya daytoy lang man ang tinagbati. Nakapoy ti pasada ita. Apay ay nakaririri ka. Intalag ni tatang dayta at tricycle kan ka. Tapno iti ka. Ni tatang mo manan! Maruruda ko na eh. San samot na makatulong ti tricycle ka datayo? Sabalin samot ngamin ti masumsumok mo. Barok, tulungan nakma na mangibaba ka dagiti kargak. Da kayon ti mangibaba. O naimot daytan. Ibaba mo na, tama panak pa pasada. Ay, no amok la kumaakas ta ti ugalim. Saan ako na nagluglugan. Oh, mga numalipatam ti pasahe ma. Dayta. Ha? Kurang dito ah. Sang nga pulo? Katno senior citizen Awan ti senior citizen kanyak. Ah, Nayun ang pay dito pasahem. ay na. Si kapay lang ti driver na puutak akasta. Nayunam kit din tayo nakon. Sige, nayunak ang alaag ti plate number mo. Alaam lang nga. Problema aya dito. Ay, talaga nga awan mo, dom a driver. Ireklamo ka. Ay, gato na. No kayat mo itulod ka pa yung pagreklamwam. Anya.
Kumusta ngay mo ti panagpaspasada ti asawam, anak ko? Awan mo ti mayin intrega na kanya, nanang. Apay ngay, Kanayon na nga iraso na basit kan o ti pasaheros. ayan na ngay. Napan man na nagpasada Kat no nakita mi kinitatang mo makisugsugal. Anya? Iso ti mangidada ulo iti patto ije paradaan da. Kunakun kat. Adda sa baling aramidan na. Isugal nan samot aminan ti mapaspassadaan na. Isumot lagayam nga awan mayin intrega na kanya. Bagbagaam je asawam. Saan anasaya at daytangar aramidan na? Nasaya at tadakan pare. Tabay. At daim may nangireklamo kin ka dito'y paradaan. Sino? Estudyante mo da jay. Estudyante. Tabay ka no? Di mo kano inikkan ti discount. Kung nakadalang matday ta. Pare, amin dito'y mangmangtad kami iti discount kadag iti estudyante kan senior citizen. Kasta ka di. Pangaasim, tadi mo kumadadaalan da ito'y nagantituda tayo, pare. Saan mo ta? Sapay ko matawanan to may agreklamo. Agpudno ka man, Cesar. Anya ti pudnok. Agsugsugal ka kadi. Tilay bagbagam. Saanan nga agandar di tricycle ni tatang? Di mo mo't na ipatarimaan. Awan mo't ti maururnong mo. Kasano? Kat dawat ka mat adawat iti kwarta. Anya? Agriri ka pa, no ba si mayawat ko? Isardeng mo nga minti agsugal. Tapno adda mayawat mo kanya. Sa anak nga agsugsugal ko naklangarudan. Sino nga ro ti agululbod? Ni nanang? Wano si ka? Ha? Nakita da ka makisugsugal. Iso asaan kan nga gulbod pay. Ireklamok man, jay ka miyembroan nyo ditoy. Dito'y ti plate number na. Ha, ni Cesar da ito'y Ay, bastos day jay. Di nakpainig ka ni ti discount ko. Bayan nyo takasaritak, nana. Kaya't ko asisasango akasaritam day jay a driver. Wen, nana. Uray bakit akon? Talaga nga ireklamok day jay a driver. Kompleto kadimot la ti papeles na nga agpasada. Amang anuawan pa'y lisensya na. Nana, Apay apalubusan nyo nga agpasada ti kasya aklase ti driver. Kunak man no nasayaan, ken naurnos da ito'y asosasyon nyo atoda. Sir, mga ano mabali na pagsaritaan tayo daytoy? Agpaspasada ka nga awan mat gayam lisensyam. Nabayag pa'y gayam nga expire ti franchise da ito'y tricycle mo. Kuha nga min sir. Sana mabalin nga agpasada ka. Aging gadi mo maurnos ti papeles ti tricycle mo. Wen sir. Adun ti reklamo kontrakan ka. Ket nasayat met. Tada na ka itured anang ireklamo kontrakan ka. Isungag nakam kan. No nasayaat ti aramid tayo, pagsayaatan mat nga ro ti dumteng kada tayo. Ngem nagaramid tayo iti madi, sigurado mat nga rod nga agbanag tayo akaasi. Papagayam, ditan tinagibusan ti may sapay apakasaritaan, anay tampok dito'y programa tayo. Dalan, kinapudno ken biag. Insurat para iti radyo ni Elena Nudo, musika kan computer recording technician, Mark Molag. Isagsagot kada kayo TMPBC Drama Production Center. Iti DZWT 540. Kanda ito'y nga istasyon. Agyaman kami itin kay panang tarabay, na inbag nga oras kada kayo amin.